I konačno je došlo vreme kad trebamo ubrati plodove svoga truda. Crni krimski paradajz i black cream paradajz. Na dosta zrelih plodova. Plodove grane, veličina ploda je stvarno impozantna, kao što se može vidjeti prema veličini moje ruke. Plodovi su veliki, plodove grane su pune plodova. Plodovi su zreli, spremni za berbu. Black cream tomato, organski paradajz, bez prskanja, bez bilo kakve zaštite fungicidima, pesticidima. Prihranjivanje isključivo stajnjakom, zgoralim stajnjakom. Rezultat je ukusan plod. Koje ćemo sada ubrati i vidjeti kako to izgleda. Gledamo da ne oštetimo plodovu granu jer na njoj ima još dosta plodova. Idemo da ga isečemo i da vidimo kako izgleda. Paradajz je zreo, vrlo malo ima vode u sebi.
pravi pravcati organski paradajz.